Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita akan pendampingan ambulans Sapa 001 dari Tawang Banteng. Ini kita gak tahu kemana nih. Ketemu di jalan ini. Kita di belakang dulu aja.
maju saja Pak, maju. Maju. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gila guys, parah banget. Terasa dikejar apaan gitu. Alhamdulillah kita sampai di rumah sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.